kidnapping ni case ta IAS IPS aba exam conduct hayta ini prime minister Modi bini nok nor any legal suggestion nakangke phung kam jotono ang haino hainarna ani channel lamsugo ang tabuk cap naising tongo Delhi High Court thangnan bagai tini ani kaisa matter tongo Delhi High Court abo kidnapping ni case ta ang norokno tini ang tamu khai phunungnai norok nai tongo ang cap mu remaining ang cap mana first khalia amon bagai ang auto wai thani tongo asuk aidru bose traffic jam ngi tonga ang saimia ang tabuk 9 o'clock pase tongo High Court time mote songno sogi abo saimia tabuk chini prime minister Modi bini nok dan dalo sopaika ang bini nok bunorok no funung nai mane bini nok funung maya prokni at least bini gate jera funung malaika actually chini prime minister Modi bo ajaga tongta bini official residence ta jago actually ang saibia photo office na maya hita photo office ga norong na furum nai bagita ang tabuk norong na furum mani abono UPS ini center brok IAS IPS aba exam conduct hayta je chini jiprasarok je UPSC exam rika itu headquarter of nubia koge ang abono norong na furuka gate Patiala Court High Court juto ganda romangse tabuk ko High Court sapeka High Court thanan sigang cha nungina ka cha nung pekangke ang bisingo thangnai ge ani climb wait khai tong ta no jet norok tabo nai tongani obono Delhi High Court ang orono practice khayo ang district court dogo ke azat se thangjagya mostly High Court by Supreme Court mang phayo ta bisi tabuk no chini matter paika ang charai ni bini bumani hoite ang court represent khaika ang judge no submission durika ang judge bu kaham order no dika judge saka आज charai no bini buma ni aro da renamujuk risingo ang saka your lordship buma ni aro renamujuk ya tabuk because buma tongnani jaga se krei abon bagai bono home care tondi आज charai no je bini 18 বছর কায়াsak aro no tonai aro no pore redi je buma bo muchumani abono muchugo ge ang tini onek no khushi because order kaham no mankha ani matter pai ang tabok lunch khainai tab lunch khaipe kangke tai kaisa chini matter tongo abo matter pa kangke ang office thangnai tinin bagi oboke judge of the library naidi progni separate ke result yang ke old building yang thanang ke katal building tabuk or canteen se ani matter kaham khangke ba ini chicken biryani order khaika ge kisa chicken biryani bai na chanai ke tai cold coffee tongo ang tabung no lunch khaipai oro achogi tongo ang lobby wo obong ye court obo bu court
O ulklogo bu code ni ganda ganda no ini. Obani bayre engke security guard brok checking khayo yang te habuta ke u tolarong ke joto code mangse saka bu code no. Ang norok no kisa update seri namu chugo ang tini tambagi Delhi High Court fai hinke chini kaisa client bini 11 bosor basa chala bui bai kidnap khaijakmani pore bini buma police station o thangka police station o thangai bo FIR file khaika FIR file khaipamani pore bo bini busana bo taibisa mankha mane yang naitu khata 7 din pore enke taibisa bini busa kamai thangka Serai ni buma bo taisa police station thangai DCP no complaint dikha bini basa taisa kamakha awan bagai bo taisa second FIR bo taisa khairika tabuk jiraphono bini basa no maya jeng last mano read petition kaisa dikha Delhi High Court ar read petition chini hearing bo ongkha hearing somoyo judge order dikha police rokno bini basa no jesek dakti naituk mansak naituk itum nani bagai abono police rok naituk pai brong ni status report rok rikha kaisa jagawo buma bini besano taisa naituk manka 4 months pore ragota achrai ni buma bini besana manpai mani pore jono saka bini besana bo manka hanai inke ching tam khaika ching police no taisa chiti sika bini besana manka dorok ta naituk siritai because brong ni bu time waste haino borok si mani pe khangke brok tam bagi naituk nai ba heda awo paikhanke police saka do bini besano cheng koro page khainai chini next main hearing hingke 25 tarik November 2022 tongmani kintu bini besano already cheng advance mani paikhanke ba date nai singa badino judge ni aro cheng page khaipai mani pore ti achrai ni bini bumani hoite ang adyu khaiga je bini besalano kaisa rehabilitation dinani bagai getai bono 18 bosor kaisa sarkar no khorch arigoi child care tonoi achalano pore dinani bagai bini buma to pore guimaya tamni ke bini besai bukari bo haino tailoring kam khaise bo chajawo judge ani argument no khanawi besalani bagino mane favor khaika ke bo tabuk naidi bini 18 bosor kaisa sarkari khorcho baino bo pore nai jala basa bo 18 bosor ka khangke ang taisa Delhi High Court phai bini bagai ang argument khainai 18 bosor ka paifano bini graduate MA tai further studies ni bagai sarkar no provide khai tona ni bagai ang obono sanamu chigo je chini tipra sarok norok bu amteke khaimano je sa problem ong khangke norok district court khnaya hangke norok direct high court thani high court norok no khanai high court norok ni khnaya hangke norok supreme court of appeal ni bagai norok khaimano ang norok no chubai ni tongnai norok ana contact khaimano norok any legal suggestion na hangke norok ana saimano ini ni bagai asung no hambai